KLHEPia song security guard bang thong ke rasir ke bang photo phan thangnat ki pachini mek avipin pen akamin than erajok hur chodur Karbilangpi hydroelectric project mate KHLEPia long Assam Power Generation Corporation Limited thihek pen APGCL lengri amtereng along ningkan kretroxi claim therapy thangnat pachini ne pin pen aronri pen kam kang thana jok West Karbilong Hamren District Commissioner Conference Holalong R6 Jiramei in Nippon. West Karbilong Hamren District Commissioner DC Krishna Barua Kachepahim Phupona Melong KSA Tumchitong Dunsi KLHEP Anparta APGCL along Managing Director Sarat Kalita Director Marami Bora Kalita Lapen General Manager Pradip Chandra Kalita Tu Nangchetong Dunsi Kidamtang Ni Sirkep Kachisong Jasimet Bang Thongkep Rasirkep Ang Bongpen Bang Krip clear to mapan thangnat sat lang mate interview pipe pin pen aprang akang puthot pipon thulung la solong bangko ra phot mapan kopia potsi ke koi chorma pu karju patini pon DC asaihem along kaching vai hut thangnat khlar dagalam kilong ka vidarjok security guard claim bangpu anparta KSA tum chingrum si sodak pen arona teng pen kachisong sai deng ponji pusi chingkren rinti La Solong Karbilong Thomas Council Kachari CM Dr. Liram Ronghang La Khain Koi Baithalang So LA Constituency MLA Rup Singh Teron Atum Setame Akirap ki Pidunja Phan Kisung ki Phodet Arare Tumpen Chuningri Pinya Melong KSA West Karbilong District Committee Amei Phu Sarthi Ronghang Kongchun Bang Angtong Hansi Dihin Rimbang Rajan Tiso KSA Hamren Regional Committee Mai Phu Prosanto Intipen Kechenglok Ongdung KSA claim bang phulapen APGCL along security guard claim bang photum chitong lunsi aronateng puthot kam kilong thujia phan chingki chingwai pidu উপায়ুক্ত ওচৰলৈ আহিছোঁ গতিকে উপায়ুক্ত এটা সমাধান পাম বুলি আজি আমি কোনো আমাৰ নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলক কোনো সমাধান দিব নোৱাৰিলে গতিকে আমি বহুত দুখিত আজি আমাক সমাধান উলিয়াই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে গতিকে আমি আমাৰ কাউন্সিলৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়াসকলক আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ বহিৰ্ক্ষ নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলৰ পৰা যে আমাক এই সমস্যাৰ পৰা যাতে সমাধান উলিয়াই দিয়ে DC অফিচালং কে বাংকে ইসি কাচিং ওয়াই ফানসি বাংলো অফিসি তামে নিরুতুম আফান থাংনাতা আকিমিয়া তো ওয়ানাকিং ওয়াই পনপে লাপে নিরুতুম কে ক্লেম কে 2008 aningkan pe nirutum dak APGCL along security pomen pen choklem bom bang bomlo office tamen non company sipen company si banglo non kijut 2024 aningkan ana bangke nilutung bangke aku company chular thulo non ke NESS ko company banglo amasini nilutum phana bangke thangnat nanga pachinia wepin manghu mangram pe nilutum masakuri bangke pena pena velu putok lasi ni tum ke osomar ki bigi ti pen ni tum bang ke nong kwano ni ke kache song pot ni sir ke pleng era fisita me pini ni tum ni ngarong lo je dak di su fiselong ni tum han ahok akang sai long po pusi ni tum bang lo sita me ni tum han akimi are jal bang ping nang pipedat lasi ni tum kachun ring tu doktor tuliram ronghang sarapanta lapen Karbi Anglong akithi akiding kai ke tame khai ki sunga por lo polo tang kai ni tum eklai vet pen sing tum khai pharman long ria pharman tum na che song bom wang bom lo la pen che song bom ji lang ning isi pet pet si la si pini si tame non ile tum ning duk par pik lo itu malong ria long si la bang so lang pi dem nang ke teng pen la dagis itu ma Karbi phan pini men pen la dak na ka chenek na ka holo asoni tum ke thek lo bang tum ding duk pi la si la so long Nilitum korte tum Karbilo Charlie song Hamren District Committee presiden ke hai sarthi rong hang tum stame Guwahati long an tame dam long lapen alang litum ke Japon pen sipini la dak DC office long sitame kado kawe pen chingwai lo lapen la so long abang ke solution isi mesen long ji pusi ning khedam lo adhe bang ke Karbilo Charlie song pe la so kachining ria long dak administrative law and order tum sitame nilitum phan ahok pet ke claim boyone si indeng isina kachira dumi tum theklong lo lapena bangel churo nang ji tum Karbi Anglong autonomous council pen sitame itum MLA lapen itum CM sitame tokjir alo pen labangso 39 jitu sakuri kangthan pet men kangthan pet hot keche pon thuia phan tokjir alo pen bachini lo la ana phisitame pinia bangke
Ladak bijli bhavan pe diba bijli bhavan pe ladak meeting long na ke duduna NEWS pe ladak meeting long na ke duduna bang ke lake lam the ma si ave ye karbilo char ye song phan ta thang alam the nil tum phan nang reply thek the ke ponji alam ta nang pi thek the ke pon pe alam ta nang pu thek the pulo tang te la bang ke ladak ke bang pe na bang ke karbia khai aphan itu ma long ri aphan lake isina ka chenek na chu holo phan si bang chok bilang pi hydroelectric project long alam kia pot je bang thongkera sirkep kaduk kawe dak security guard ke claim tum do bang thongkera sirkep pen bang krei pli phane ponlo stala bang without interview pen se alang litum phan reappointed lo si baki 25 jon apan ke appoint peder pudak posti jasemet pet pini DC office hem asaihem long ka chingwai la pen isi ning duk me alam bang kelalo NEWS private limited along kacho phau pon vek ke MD panjat ke bang ke andut ka prex representative bang ro sita alang li pen kining je teng patange ulta bulta sining je rong la bang kora po pane guwahati jo kana ni tumbang pipo busipu last statement bang ke akola tumang ta ni tum pitek thepu la ko pi karon lo lage akoli tum jong dagji karbilo charli song ban ke kache song bang tonte la pen alang li tum statement pini clear kali asopot si karbilo charli song mate karbiara do anthur pak ning la dake athe ile tum alang pi tum lang la so generate ki te kache thora so me hiri henge ha bang kaprek state mari kaprek district aro se thor bomlo pulo tangte la homai no security guard banta alang tum reappoint nema sile tum karbilo charli song ban ke bena pa mat pen ke so pini ama pen che song po la bang so generation phane bond clack tum Hamren pen Daniel hi carbing long life